tia ina nae lau sina whamahati to tomi o mātou roto. E tofu i mātou mana oma o mātou mai nene tai au. Wana o oe mātou te tuki nātu ai wa o oe mani e anu mātou roto. E leila ni sisi mani e anu mātou roto. Wana o oe nara tu atasini atua wa o mātou au ile atua e mawhai me uma. Whai mai lau upo e whai matani tamata e whai mofie a te oi. Ta mawha whetai o lo iai lau upo mātou te toa iai. Mātou te takutoku iai. A wa o lau upo e le pelo o whionga o umana e tu ina mai. I lau whanau tua oi. E le o liu lama oi. O ananafi o le soa o sudama ni whakamau o whakamau. Whawhetai tele tau maa. Lo lima taitaina tutomo ni kanisia mata mai ya au na manfaitua na mfanya fa pia foi ya faina weka yo na ya macho fana utotomo ai mata tasi na tua fa mano fa fetai la upule fa so malia o mato mata fa ai ya fa manya na yaso etele tu la fa ai mato la fana so se ne mato te mana ai mato wala e te tani whaaniana. O lea e whaatitia e o hilinga e tua e netai. O mai mato te whaamato e te oi. Mato te whai pe sena ma whaitana te oi. O whaina e tua e lea e hilinga e te tau e e whaamanu ma whaafetai. O wao oi o lea tua moni. Lea se se tua e tusa ma lau fio. O lea tua o oe lama o lea tua o Abrahamo o Isaako ia mopo whaamalo whaafetai i lau tau sina ma lau kuiwima so mātou ola o le ufafo o le ufale nai whanau ia o onga o whanau fwoi ma kātou i mani weka i hao mai bō whaafetai tere lea tua lea isene o mātou kukoia i o mai nei tini i ia lau o fio i ele lei ma mea sisi no e whaia whaamalo whaafetai tele lo o sai o lo whaapare o mātou tangata i ei teni mātou te whaaramatai i ei teni mātou te sasi e o luma ai whaafetai a tamā e te le tu la whai pēna te mātou whaafetai e mātou o māna ne tai au ma whai a mātou tua poto mai i sitia oe le tua ne tai au wai lei lau sesi e tua i tutusa ma oe o nga oe na o le tua i Israeli. Ta maa whaafetai tele lau whaamalo longa lau au auna le tua whaafetai lau whaamalo longa te tono a ima taitasi i o lawa na i mātou whanau le tua tau lawa o mātou whaafetai la te oe whaafetai o whaalawa Yesu wa umana e fola ina mai lau upu o whaalawa e ngā loa i mātou te whaafetai atu oe au wao oe wa umana e promise ya mātou lau whanau whaafetai lau whaamalo longa le tua te tono a inga tālo le tua whaafetai wa e whaamalo lo e whaitua tamā mātou te le masarusalo mātou te talatoni lo mana e le puku lo a ao le atua whai mawhenga o le atua wana nafi o le mātou te le o ai atu e tino mai mea ai mātou te whaatua tua ma mātou tale tonu le ate oi o mātou au auna le atua e mawhaia mea uma tālo whaatai lau whaamalo longa whaafetai mea uma o e fōwai a wale whainga o mātou a inga whaafetai so se awala o e ui mai a e fōwai mai o mātou lima le atua o mea ai o mea inu tūra Tama fa fe te
lau fōwai whawhetai so se awala o e whaamanuia mai e tutono aina ai mase lau au na ni ia na whatua ma au whaingaruenga i ia lau whio lau whaamaoni ma le moni o lau lau whae mātou ta mā whawhetai te ngā whae ia lau whaetai lau ulea o hao e mātou atou ma whaasino ma whailoa e mātou wala ia e mātou loa lo whina ngalo whaafetai ngā pa ia na lea e oe mātou te le ma whaia se mea whaafetai ngā pa ia lo taitaihina o se o mātou ola whaafetai ngā pa ia lo fisoa soani mai ia e mātou se teki mātou te mana o mia e oe e te ama i bebi atua ta mātou talo tu ato mātou whanau i o au o mātou wa ai e tēne o whawhita uri nei o langa a o mātou tatalo tu nga atu whanau i o au e tautai o e whanau e whailoa whanau o whina ngalo fo wa e poto mai ata mai whanau i na e loa whanau o e ngalo e tēnamia ta ngā whailoa o mātou tutono aina whailoa o matautia tutono aina Ia lo so o fina ngalo tara ia fa o le tua na upu e se la fa o ia balasi me la na fa o ma e ia la mona na to fo o ma to ainga ma to fo me na ia la fo a o ni se ta na te sa fo mo to fo e sa ia ma na fa ma na ma to te na ia ma to ma na o la upu ia mātou mana na o loa ngā pa ia ina ia tai ina mātou fōlau ma o mātou ia i nero launga whaamanuia fō ia mātai ina ma le whanitua ma le fō ia ma le ia o no whaamanuenga fō ia le ainga anga le le o tau sau la tau le ufafu o le whare o luma o ta amare le whio wai ai so se mea anga le le o tai o koe le ni ie sau hina i ato le mana o le toto tama ngā moe. Ia i mea uma loki ima le tua. Tālo lau whio anga le leifo i koe le whanau. Ia ora matata ngā lofa i ate oe. Ta mā, ta tālo lau whio, mato kana onga. Mato te ni ori teni te a whio na le Yesu. Mana mato te tāle. Ina le ema le leo mato o mata. Ia ema le leo mato tamata. Ia mato ta pena whaale anga. Awani o mato ta pena le tio. Ai o mato ta pena whaale anga. Ina ia mato la mona le taine te a whio mai ai. Awa o funa ngano ia mato watu e manuia o e saunia. Tāno ia ni ia o e sesu sama se mana o mani le tai au. Yesu awani e fua e e whaamanuia se roto. Ro manao atu nante o e le tai au. Whawhilo ake. I le mana swafa Yesu se mana oma tofu i mātou mana oma nilo i le tai au. Anga ni le o e whawhilo ake o mātou mana oma nilo a ia mawanuma no vi i matana. Ka maha manuia fōi la tōro te pese i no vi i ma matari no vi i ma. Tāra lau whio ia la tōra mona. Ia moni o oe le tua, ia moni a la tō i whai. Ia la mona la tō. Ia la tō whataua. Ia la tō tamata. Awale tai no vi i ma ia manongi luma o lau whio. A ia mawarenga no vi i matana. Tāra ni ia a le leima o le tai au. Fōki ani ina ia te o tanga whaamanuia. Au na roto tue fora leo whina ngāno i mei aso. Whaamanuia le au misionari. Whaamanuia le so se tamata o roto tuma fora leo whaaratanga. E alu mana lau uku. E wai le tamata i te
tuliloa oele tua pelana na ngona inato o Yesu ya Bwana nami o mato aina mapo lotu matete no falatana suwafa Yesu fasa lotu mato aina ya ngona mato aina ni moyo oele tua na ya lofa mayai na ya ma Yesu na ya tonyola ya mato tamata tuliloa ngao mato aina lotu te pia yate oe mejenda ngao na lotu suwafa Yesu saisaidia ngao na lotu suwafa Yesu alibesi matutono matumaina matufana umoja fa matali suwafa Yesu saisaidia ngao fa matali ngao ulileta matua suwafa Yesu fasa lotu fana maeneo taalo tunaporo ya tuwa yaso ni masina ya fa penana watu wafofana ifahamati wale yaso ya Yesu yaso tifina malo wale tuwa Halloween ule yaso itaahua ya tuwa yaso awasise na fali talata Yesu taofi tamaiti ya awa ni tosina wanatoloto yebe belo tiapolo rofa tosina ifanao Yesu wafa Yesu yala mona ifanao yala mona talata oele atua eti anofa itamata eti ino ya sana tala ofio atua fa amana lama bayo ngana pa ia mato ya awali mato tosina ibebe peno le nina lami ya fatu ndalo na faiba usabu fata mato tomo baima oise aima udele ama ole pesa unataka mbea fafia na mbea tosina nina lami Yesu wafa Yesu ya penana talebe na wena tiapo fasa uloto tamata na ina liwa Yesu wasi talabo fata mai tiapo leonaka Yesu wafa Yesu awina na Mungu fasa uloto fanao fasa uloto tamama tinao uloto bawa Isa Yesu wafa Yesu fasa uloto Yesu ulofina ngana na isawa nega lolami na yaona fasa uloto tamata wafo yatu ya teori macho talo fafta tena Yesu no mana le macho tuwe tete tuwe anwe ale yana fili ulota mafai le peti o macho bani na Yesu tuno fana fafta tena tamano mana fafta ina pa ie sosana. We give you praise and glory and honor in Jesus' name we pray. Amen. Amen.
help him reveal this mystery. And he even told his friends and his family to plead God, pray to God. Eventually, God revealed the dream and the mystery to them, which in turn stopped. He was able to stop the execution of all the wise men. But that's not what we're going to focus on today. The scripture we have this morning is a prayer. It's the first thing that he did when God revealed this mystery to him. And he was giving thanks to God. Now, obviously, we all know, we all know to give thanks to God, no matter what time it is, no matter what's going on. But I want to focus on his prayer because reading his prayer, it seems like Daniel really knew God. He didn't just pray, oh my God, thank you for helping me, this and that. But no, he's very detailed about saying that he changes times and seasons. He deposes kings and raises new ones, reveals things hidden in the dark. When I pray, even when I think about the food, I just say, thank God for food. Amen. But in Daniel's prayer, he's very detailed about what or who God is. He's not just an almighty God. He's a God who can change things. He's a God who can do anything that you ask him for. And the main point I want to get to you today was number one, always give thanks to God. Whether something bad, something confusing, something sad. Always give thanks. And number two is to know God. Not just pray, read about him, but actually have a personal relationship to the point where it's just no matter what happens, especially when, like, in this story, his life is in danger. So obviously he's going to plead God even more. And God, or as kids say nowadays, he came through. But not to prolong, that's the main point I wanted to get across today. That's the main point I got from the scripture. See, number one, give thanks, which works out because the season that we're in, Thanksgiving, always give thanks to God. And number two, have a personal relationship with God. And not just like to mom and all everybody always preach. Church is not going to take that. Church is not going to give you salvation. Yeah, you go to church every Sunday, go to Bible study every Wednesday, no matter what. But if Jesus is not in your heart, if you don't have a personal relationship with Jesus, it means nothing. And that's what I always tell people now that I have a better understanding is whatever thoughts or whatever you think about church, the church will always be, but Jesus is very key. Amen. In Jesus' name, amen.
So, Fafaya, Uletun, Farm, Roma, City, for your mom, whatever you want to find authority, or to my one. I after you told Farm, Roma, after you now today, after you lost the answer, we thank God for the knowledge too given to us to do what we are supposed to do. After you go to my time, when you tour for everything, Lei mafufua kutana mitayao amayeni tuliputu fufua itatu kuna yasu. And I say this, if I knew then what I know now, Atama, if I know then what I know now, almost the Jesus will and in the place of the school, I'm happy and you are being asked now. If I'm out of food, any assist. Yeah, I've tried to run, I've tried my loss for enough for years around tonight. I just started from tonight, you can find my room and Toya, my two my Musufua, the Gala was done, the Yasu for Musufua, that will be my time. Yeah, I'm not a good day, but now I get to. We tatu familia ya tinakuwa mifuda familia ya tatu chama nifuda chote na maana familia tatu mara hivi ilifoi baitama nifuda maana hapo usamu hiyo mtu faida zote wengine kutofia kulea ndio wana kwa sani ya God bless you, be safe. Nothing will distract you from your trip and all that. And from here to the tour, but for the tour that door, but to take that enough time to help. Yeah, start also, start on power means or to I mean, that's a thing I want to help. That's a thing I want. I mean, my God, do it,
si o e kui no mato pa no ya o le i ao e fi e tong pa i fa se pa o ina se pa no pa na ni ta ai ke fa tanga no ma ko ia e te fa ma ram e te fa sin yo mato tanga te ni ta mataina ya te oile ni e upu ni ta pa uina ya te o ile ni ina mata tai ya te o Yesu amen ya te ora na ya te ye tu ni ta ya e momo si la ni ngama pa tai ya tu ya ona na so na ya ini ya yo momo ya mo pa na o pa ma se ta to ai no tu ni ta ya o ni ta ya o ya e pa te ia wa ora mia tau le so ni te la ma ia wa na ko ni mo ye so sa mi ko le tu ia me le ya na yo le ai le o ske to ia mo me le pa tai ko ile tu ya le mo mo no o te pa so ni ta ia na si ma do ta ma amen ia e tai la le tua ia o suma o pe menga o tani ni ta ia e fai o sudo ta to ai no tu ni tai o le o le tua ia e a tai la o le tua ni e mo mo na pero pa tai le tua ia corona no so na le ia ja o se tasu ko o tau sama o ko ina ni rama that's so already that's on me that's to the pastor marino yeah o tau sama o ko ina yeah but they like the two on the tau sama te o ina o tai le tu ono ni tau sama e pasu ni masa sa ile te no tau sama ni sa so le pa mau ni le tu ya o tai le tu e wa to fa ni tau sama ale o tu ko le na pa so e ko le tu amen yo vi na pa tai le tu yo te pa tai ko tatu karasia no suma e ganho no fatua o le mare tatu karasia ia no to tala mo aho e no se o e ton o to tama o mo e ni ai no ia no o ia tua ia o tatu ala tatu o tatu ni tama o te tongia o le umar tato ya to matama ya o pai tato to nani ko ka o o umar sa ni tina na ina ya sa ni o spa ya mo to sa ni mo te mo mo tu ko o le ko le tu ya o pai e tu sa ni se mo tu o le o fai ni tu ma o te masa ye ya sa o ni ta no na si ko ai ko sa o ku la amen ya o tu si o la mo mai e ta to ta uma ni ke ko pa ma si ni ya o tu si ke nese lo no ta ko o ke ni se o ia non fai un suma to pa ia te to
mana nama untuk dua kita tak masai yang ai kalton mani loto maya yang perlu ceknya sih tahu mau ya ini koi tak amen ya kini seorang kalau kusuma tu kalau kusuma pa apa mau tes pada tes ini kini seorang suma tu suma pa iya Amen. Ko te tarai atu me tua ia no. Ua mai ia uma ni uma o tamata una. A wā ua tumu le rarangi I le sa wā. Ona o I lato. Pautako. O au lama o te paumatia I lato a toa mai le rarangi. Ia e whaia se waa mo oe I le la au o kofa. E te whaia I ana I le waa. E te kuruti ai hoi I le liu matua I kumu. Genesis 6 verse 13 and 14 says God, so God said to Noah, I have decided to destroy all the living creatures, for they have filled the earth with violence. Yes, I will wipe them all out along with the earth. Build a large boat from cypress wood and waterproof it with tar inside and out. Then construct deck and stalls throughout interior. Amen. Ole tato au tu ni tai au o oe ma o ka utali na pape. Ua feta mai le tu. Fau ne ba. Amen. Ua feta mai le tu. Fau ne ba. God said, build the boat. Amen. Ua tato si fia o noa sa tofine e tua. Pemai no wa sa na. Tas kali tamata na. Sa o mai tamata no no. Amen. A o tumu le laurangi a sala mai saua. Pemai o noa se tamata e le lei mo le tua. Ilona autu na. Amen. Ora manati ku tonu manati o tātou. Ku whamarisu niente. Manati mo mua. Whau ba. Amen. Whau la wa. I le whare ana. Whausia oi. Amen. Build your boat. Meaning, build you. Amen. Ole ba se tusa le mo tamu. Ora o auna le tu. Oi. Amen. Abala wina e tua tamata. E bala wina e tua tamata ua le nei ma ato toa o rana au auna le tua. Amen. E koe tani e bala au e le tua tamata. Ora koe fia beni e rana. Amen. E tani e suia e le tua tamata na ma bala au wina e tani. E le mau tamata pa o ina e bala au le tua. Amen. Leva me tatu manatu. Fausia oi, pau mo oi. Amen. Pema, o noa sa le mo pe wa i mo le tu. Ina na
Sofia lo e tu no. Women that come to or no le ko tu. So his life is already built and have a relationship with God already before he called him to do so. E pei foi na o tātou ora. Amen. E te tātou ora, whai mo tātou relationship, whai relationship mai tua. Sabu mo mai apero mo mai tua. Amen. Nea aina i tuinga e tua ora. Ma wha tōwhia e tua e whaina ngā ia. E tofu a tātou. Amen. Tofu a tātou mo mea roho o mana akina e tua tātou. Amen. Ese lo me alofa, ese lo me alofa. Ese lo tōwhinga, ese lo tōwhinga. Amen. E te lo. Ane sau ao o tōwhinga e tōwhinga. Me sau me whainu man whaamau. Whainu man whaamau. Whainu o moe. Amen. Awa e te whaana o rango e stata. Pausia mo Pausia mo o rana i le nei ma o alo o rana le tuo. Yo e ana e so swami le stata. Ma vai ki le mano le tuo. For example, la mo mau ya mo to. Amen. This is the good example. Ya o le tato la una ni Ciao te ciao le tu. O figo te ciao le tu. Ah. I le ma no to. Tene na ma bes. Tene na ma bes da every e dice asso le misa. Asso no misa. Amaro pakalo le uga. Le tu. E sia ele tu po e amaro pakalo ma. Ah. Ani susu me na o le tu. If you want to see a change in your family, you need to change first. You can't pray, italo ya, imama usuyo usui, and I think usuyo mo. And that's exactly what I did. No one, abe mo retu. Amen. Oh, the thing you know, someone told me that we can experience so mo why usu for my. Sama ubende watu. Orisine mo so aki atia. Ino ba ai fa mai ko tato usu. Le tu ko le tu ko ta ma ta le lo tu mala no. E o watu because at that age I'm not going to party having fun. Why am I going to come and waste my time in church? Or I have the world I can go have fun. O mga kwelo ya. Sa maho, o mga na. Ifa man ko onishi ko tato uso ya isi pa no. So eu foi. Sa wa mai mo. Pausia mo. Fa mo pa ya na ye fa mo sipa. Ko pa ya na ye fa mo fini. Fa mo we are to a Lord to get on the solve the problem. Amen. But you see, I don't know. The Father go into what a kifie that tomorrow was so into a Lord at the Malambo is to be so low. Amen. It's telling me how to tell oil sweet or no. A law at Tamata. Ea in Samai, Morota, Moromami. After me away, Wamana Maramo was soon. This would be soon. Low. We made a sailor. We made a sailor on school with a moment too. Pema, 2 right here. Inama Namai. Awa o mai o mama. Wa e ko le pulo le yo
Male pula lei, e agari mai lea, io mai no esse, e do mana o tu foi, eu mai la tou de pula, o ro agora. Amen. Ore le nama le ma ai o se com sara na e pouco mai ame eu o vai na a vermelha eu fico mai ama le tu o tu o lo ma foi na e su watu yo ai e su watu yo o e su watu e vai vai na joy e su watu e ita mai na joy o asuna e chaina mai na to mama ma su foi na le tua i aina matara e la tu ti fi po ai manuele tina amen viene tu pai mai ai le pai poe e sui mo ma su ri sei na e ele te fai le la mo ma mai le ele pa ma foi ia te oe masina i lo su mai e fai le i mo ma e fai le i mo ma e pa e fai foi lo tua o mato fi ele te moto lo wa ele te mo foi lo masina awa e whaere o marama whawapa e uma fōi aso o lo whaanono arama mai mia e tua me mai o mata mo fio le tua o tamata ua whausia o tamata ua o mana o e ape ato toro na o mai e tua o manu ie o mai atu e o mai marama o le tua e atu le whaimai e tua e mo mia se masi me pa marama mai le oe lo afio isu tono tanto lo avere isu che fai mo wali mo fao mo su ti vuole ma Gesù che viso amen tato wala ke nafo de wala ni de wala jadi aku selalu kemana pasal wahai makhluk hari malam itu iman berapa ya ele tem Yesu mai ele tua tamata e fapo mai ele olha volta nanti fazer uma amen ele vai dar tamata e tua e para não vai ele tua tamata mai ele foi ele tua tamata nanti malam dah tahu fapo mana wafanya rumah amen akhirnya kita mau foi kusuma limas masuko leo foi mai ale tuo le fifia tamu mfano mai wako mabala wina uliona roho tundo na fina malo foi oni bahari mai na alo itotonu yatia ina ia o fora ngatu ni ese bitana ni yatia ona o le fifia mtamati amen. Galatians 3 verse 4. You have the new life because you belong to Christ. One day, Christ will show himself clearly to everyone. Then everyone will see that you are with him. They will see that you also have glory as he does. Amen. Follow more. Build yourself first. Amen. Manachilo the rule. Manachilo Tama Itina Mafana. Now you have this. I vow for testimony. Families build
mother and children serve God together. Amen. Tato waya no rona ai. No to fia e tua no mai whakama. Aore marama matako le tua iako. O si stai iako i le. Lena, pau whakatasi e noa rona ai. Amen. Tato waya. We need to work together. Na nua e whakatasi e tamāna tina. Moa le ora whakatani. A le lei to tongo lo waina. Le lei me haki lo waina. E whaamanuia le tua lo waina. E whaamanuia le tua i kaisi. Amen. Mo mia. E mo mia le tamāna tina no whakatani. E o whanau i o sitai matua. Amen. O sitai matua. O sitai ke tu. Amen. Pe mele tala ayosu. Whanau i nuko o reto. Pule o tōku o ane tu tu ka wona. Nē tau e whai koe. Yosua rufu whāpai o surimo. Me ngā whai ko i le ana i a te o tōku o nā auna i e. I nā whiwhi e leo o tōku le aso nei. Po o ai tō te auna i ana. Po o tua nā auna i ai o tōku. O e sai nei tū o le waitaki. Po o tua o sa amuri. E o rātou e nuku o tōu mnofu ai. A o nei moro ai. Mātou te auna i e. Amen. Me pule o tōu. Pule o rāna ko te hisia. A o mai o moro ai. Ma ke auna i e tu. E te hisia nei. Amen. E te ori nei pēr no rāna. A ora no matu suru. Ia. Ori mai. Hallelujah. Amen. Ia tina. Ia. Ama i o tōku. Amen. O tato manatu no manatu lua. Te māti nā ora whewha. Pau whakasiwa. Amen. Ia lera tato o mai ata. Amen. Wife. Pai mai o mor pe jem. Pai koto. O i tau koto. Pai mo. Ia whaapea o tau kuwhini. Ia o si stari, ia o tō rautane, amen, kasa? A whai fōi e te whaalopo nisi. Ia maua i nā tō i a meo le lei. A wā, ai me aisu, ma iwa parami tau marama. 1 Peter verse 3, chapter 3 verse 1, it says, in the same you wives must accept the authority of your husband. Amen? Of your husband. And even if someone refused to obey the good news, your godly lives will speak to them without any words. They will be won over. Amen? Ya, tato tinaya, tato sista. Tato sista in tato tama. E ilo tohu. Ai fia, maua man wia man e fia e tohu lai. Ya sista in maya. Amen. Ya, pero fatitaima, pero tinaya sara o mua apelamu. And her mind. For instance.
and called him her master. Amen. Her master. Oh, don't worry, man. I'm going to come to you. Amen. Remember, you are God's when you do what is right without fears of what your husband might do. Amen. Ya tanto tinaya, emo ya tamaya ya tenimuna, ebe ya tuwa tuwatamaya tito. Amen. O mea uma whaio tanto ya tinaya pa mwe tama. Amen. Ole tinaya bofo moto e loko luna. Ya. Pangire tuwa ya tiwe. Wa ole tama wo moto fiele. Mo ole ai. Amen. Aí ele tem que eu e aí vai muito família comum que tinha mais e uma menina que eu vai já tô mais lá em husband e tu dá mais metal no vai então anyway you husband or papi joy power Michael yeah. But in the same way, you husband must give honor to your wife. Amen. Treat your wife with understanding as you live together. Amen. And remember what? She may be weaker than you, but she is your equal partner in God's gift of new life. There's our wife is a gift from God. Mà ai có biết chùa đã không có phong nó không? Còn nhà tôi đây là chùa mình làm trong cái phim êm. Rồi cháu đây là cha tôi chồng. Ông là cha tôi bao bao nhiêu thôi ông cha tôi chạy chồng một cha tôi chỉ năm. Amen. Ông đây ông cha tôi đi một cái nhiều chạy chồng. Nhiều chạy chồng. Ya, ya apa ya? Bisa kita beri contoh dalam hidup kita perlu kasih apa? Yang kita ini sehingga, ya kita ini posisi orang, amen. Ya, oleh jemaah Palestina, ifau atas ini. Mafahamu wale tu wenyewe ole aima magina utatoa foyo tufana ole amani aba aime yaka tufana wale misa tinama tamu ya yo ba kule ya fini kula tiki ole mbele so itatawa hata tuta mama tina mafahamu Amen. Children, Ephesians 6, verse 1 and 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother. Amen. Which is the first commandment with a promise, so that he may go well with you, and that you may enjoy long life in earth. See, kids, if you obey your parents, you're going to live long. Amen. And if your parents hit you, don't take it the wrong way. Us parents, we try to discipline you. Don't get us wrong. We were on the same way. Our parents hit us. It's not for, for being mad or no. Our parents try to discipline us. So when we grow up and we have our own family, you teach your kids the same way. Amen? So, children, be good, huh?
Phải mấy người họ cho mua về của sự mà mua. Ye e fa lo mo lo tama. Ile mu fa na mo o wa ho e te wi lo tina pe a lo tu. Amen. Our kids, listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she's old. Amen. Don't do that. God don't want it. Amen. So, ahora inaumauturo wafausia wai wakamo muale tuwa ya tutifanye tonu tuwa ya mami ile salamu nae na sababu salamu suma ba ya wa ba pe vile fuo tena wai tutonu orofani orafa nawe pe tamayo libi ebamba mai la ai pauta ifapea wana mwai o ifapea wana manuia ole tamata e mataku mbele. Amen. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. And this is my last part. Verse 4. Yes, this will be the blessing for the man that fears God. Amen. Olha na manhã. Sabe como é a mãe de tu? Amen. Sabe como é a mãe de tu? Quando faz o sino na de tu, então se não vai, não vai. Amen. But don't forget, usitaki de tu, mutaki de tu. Amen. Sawa ya janto na tu Mungu, kwa tatu na tatu ikalishia, baba tatu tatu baba. Tatu ile na tu. Church, build the boat together. Our church friend, let us work together to build the kingdom of God. Amen. Remember to know the Amen. Kau semua tu, memang semua apa? Apa itu cuma cakap, apa itu cuma tuah aroma yang boleh ini. Oh, supaya yang itu, ini ia itu kalau faham dia ini itu, maaf ia itu, mau itu roto. Mau cuma mama aja. Amen. Bagi semua ona opo ina chulea. Ole chimu ilo otomu iyo otosa. Ole chimu abo muama chimu. Eti ba oto ai ko ilo sa. Marau wai, marau swa. Amen. Elemo payona tamu le umo lo tanto na o tanto na o tanto be apoyo tanto ke na do. We need to work together. Find your way and find your way. Or o me to find to preparation. Mana to. We find out no ejero for the two. Uefanya ona etema chaku. Amen. Aefanya ona ba ai ko au ko mana o tamata. Ya tete ufanye ele beki na hope. But do it because you do it for the Lord. Make a love for the two. Etema chaku the two. Amen. When you do, oh, you can't work. You don't like to guys. I want you to
Olha tua foi na tchau bebê olha tua foi na tchau amanhã kama tutu tatu all we need to do build the boat vow tatu kanisa tatu mwana tatu lotu tatu ile tu mafama tatu bibi ile tu mafama I want just to come to church. Do it from your heart. God wants to see your heart. Amen. Por ela, only 8 people feel the boat, while the rest of the million and million of people out there partying and having fun and doing whatever they want. Amen. But that 8 people survived. They don't touch the roof. Only I know we will touch the roof. 18 million. 18 million. Someone to have we can't. Power to my will to how we have only it will. Amen. You want to tell me how many money? Kita tahu ni yang mana sudah apa yang yang terus mau main itu orang mana orang female and kafika oleh tua Allah mayaman pasti oleh tua oleh si perfil isso emoção passa powernya si baiknya itu aku waktu masih yang berkat aku bola aku punya kuat tapi banyak bermasalah banyak bermasalah biar itu ya amen ya tentu God said beautiful. First, be ye first. Find more. Find more. Here, Tama, Tina, Fana, more. Amen. Alone, I two of them more than two. Jatuh dari sini. Kalau tersebut jatuh dari sini, kita tu mau itu berapa lama? Sesuatu yang macam jatuh dari sini tak sama.
Perhaps when we go together,
Tuone